Arkoi ni phain merkepani ni jang Karbi Anglong Jirikinding Police Station ang kangaru. Karbi Anglong lapen Meghalaya adoya hoy kijut siarong. Sumatan Rongkhilan lapen Wangpunga rongalong. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangpen hadak kiduara datungpen kaching waya jaimik kideng ponobirta nangli. Bangso Amailong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be, MLA Rup Singh Teron, MLA Dorsing Ronghang, MLA Bidya Singh Ingleng, EMs MSCs Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary, Joint Secretary Lapen, Department Hongkep Officer Tum Chitong Dunsi, May RDP Don. Rongkhilan, Sumatan Lapen Wangpunga Rongalong Tami, Non Prabjin Pen, PHC Jal Jeevan Mission Askim Deng Ponsi, Mason Kijunalang Long Ponpo. Khasiya le pono Nepali le pono kapre khai do pota itum ke do de ba itum choklem pamena pok dulam pamena pok tapa itum ba ke da ke do ke tha ka do ve ning si do rapet tha rapet na pok ta so bang si itum ke kare da itum ke da ke itum matha ni ati dono tum tati border lam puta puta matha na ne je la ke Meghalo pom de ji la ke Karbi Anglong soma tori palam ave la bang ke Haro kese kera fokare si kupima sorkar tum ke flak la so 2003 tum kroina po ta so tensi tu thigi mo fianda ati kapre galam ni fajir me pen kadu ya pani di puthot ta to pang suri amre homosi asor karada phan mesena khobor galan je March 2023 non aro chiklo jani api elitum Kheroni Model Hospital long cesarean section pangcheng po nang itung la delivery pene ayu panta nai Longka Kheroni hojai rahi damang Longka ayu damang melo dak machi bote delivery case plan ma do cesarean jonsi claim nai plote nang itung Dipu Medical College damang melo dak machi long apo March an chong hoi igno dadak itung blood bank facility da do po ultrasound da do po apela osomar tum osuthi tum keso pene plote intensive care unit ICU da itung dak padopo lapen moneng siang bong ilitung plan siang bong lo jetu dak nang itu arong Jirikinding hospital kan dah hilowing apot mobile dispensary phane itu mata bom lo NRHM kan dah cingwai bom lo alang itu ning itu phane ci caga tengke jong si nang itu mobile dispensary dak patolo blote doctor ke NRHM pen post MBBS 1 year compulsory itu phan dak bangini bang Lukacharli Kimisen Awarsai Kilong Ponsi Apham Prabjin Pen Emi School ang dengan B Ponpo Karbi Anglong along li adoya hoy kachirai kompami thekji apham Karbi Anglong lapen Meghalaya border along li Chiri Suri Cape Karbi Anglong Autonomous Council Pen Agriculture Farm Pinchong Ponpo lapen kaprek kaching thorawarsai kideng ponji apham CEM Pen pangdak pontu Public interaction jai mek laki Karbi Anglong alu atokano ki duarong arala tumpham EC kaching thora sai ki ding ponji aphan pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachini po Jirikinding atual pendak koiram nang pache tha sotor pokarastan la sontholo pokarasta lo sona pache tok ye phanke tender korelo 75 crores sala Bidya Singh lek thela pen la nang ni itum council pendak school salam ni pula so puthak school la ke dak school dak ke dutanga school bang setiap po building pin dak la si pin dak arara tu Pinpur nang pi dono la pinpur lo mata ni thanik lo la pinpur nang pi ana homo ge si pen kan siang bong kapetang ye phansi itum Karbi Anglong council pen si chetang pon sala Bidya Singh lek thea kumlin ko na lo salam ha tak Bidya Singh lek thea kunlim ma ge hola dak alang tum sigi pualing lo dak le tiar ye dak si tiar po kala de hola alang tuma hem so si ta sila alang ti ma hem sora po gujar le non tiar bom